Akashvani Imphal Thokchom Paugi Saktam Saktam Masida Manipurda Lok Sabha Mikhalgi Ahanba Tangkaki vote Irai Numita Thadanakiba Manipurda Anisuba Tangkaki Lok Sabha Mikhalgi Thaurang Port Puba Gari Singi Driver Singna Zeribamda Steering Paidabagi Khongsang Sangsin Kiba Ukhrul Zilada Measles ki case Thengnarakpa UPSC na loba Civil Services Examination 2023 da mai paklalabi Khetri Mayum DP Sanubu Taramna Okpa Amasong Bisnupur Jilagi Lok Sabha Mikhalgi Matangda Ikhoigi Bisnupur Paumi RK Manipur Sanana Piba Pauda Tara Nipan Suba Lok Sabha Mikhalgi Ahanba Tangkaki vote Manipurda Irai Numita Thadanaki Tangkak asida Inner Manipur Lok Sabhagi oina Vidhan Sabha Kendra Kuntrani Thoyamadi Outer Lok Sabhagi oina Vidhan Sabha Kendra Taramanga Hangba Polling Station Lising Ani Sama Tareta Bot Hadanaki Numit Adugi Ayuk Pung Taretagi Nungtil Pung Mari Fawasataki ba Bot Hadabaduda Inner Manipur Lok Sabha Kendra da Sada Humpudrama Pandasmik Mari Amamadi Outer Manipur Lok Sabha Kendra da Sada Humputaret Dasmik Taruk Taruki Sang da Bot Hadanaki Ahanba Tangkaki Lok Sabha Mikhalgi vote hadabaduda nauna voter chalaba naha voter sing masing yamna thoraktuna vote hadaki masigi matangda Outer Manipur Lok Sabha Kendra gi manung sanba Kaksing Vidhan Sabha Kendra gi 37/28 polling station da vote hadaki handakta voter list ming sanbi naha voter amana Akashvani Imphal da asumna hai I mean, Naram Shurani Devi, I had BA third semester Tamjari, I had a key Lok Sabha election, Han Boyna, I Sarugava Pangza was I had I show a Kogi, Shumina Kunagi, or I used to share Tungzari, have this Sarugya was the election, Tadaba, Muta was the Aishu Pangza was a young Harauza, I had Nikale Pagi, Tagat a Pamot, a Kogi Fondo Posida, I guess Sarugyari, I saw election, I saw Botar Jalena, it had a house. Ahanba Tangkaki Lok Sabha Mikhalgi vote Hadanikibaduda Outer Manipur Lok Sabha Kendra gi oina Sandel Vidhan Sabha Kendra da Sada Niputare Dasmik Ahum Nipan gi sang da vote hadaduna Khwaidagi wangna vote hadaba Outer Manipur Lok Sabha Kendra gi Vidhan Sabha Kendra oikhi Aduga Saikul Vidhan Sabha Kendra na Sada Kuntaruk Dasmik Tare Taruk Tamak hadaduna vote hadabagi sang Khwaidagi nemba Vidhan Sabha Kendra oikhi Adumakpu Numit Aduda Outer Manipur Lok Sabha Kendra gi Vidhan Sabha Kendra Taramangada Santi oina pangthoki haina Lok Sabha Kendra asigi Returning Officer Ahanthem Subhasna Phongdokhi Lok Sabha election akogi first phase da Thobal district ki oina AC Taruk ko akogi inner parliamentary constituency ki makhada akoi AC homne du outer gi na homne yamna santi oina haitare praja mayam gi sajok tagi irang amata thoktana akoi Thobal district ta akoi vote election bangam jare Lok Sabha gi han phase ki election sida outer Manipur parliamentary constituency ki oina su akoi assembly constituency tra manga aduga akoi district manga akoi vote pangkoi akoi gi asoya ngam yawa lekhai thugai bo dobugi pawm te leite yam santi oina vote Hadanari habagi paulai masigi damakta ina outer parliamentary constituency first phase te leiriba district election officer sing amasung ARO sing amasung praja sing boy thagat phongdok sari Amaromda Ahanba Tangkaki Lok Sabha Mikhalgi vote hadanakiba Inner Manipur Lok Sabha Kendra gi tongan polling station Taramathoida election commission na thokaba numita amuk hanna vote hadanaba thorang paikalakpani nauna vote hadagadoriba polling station Taramathoi adudi Khurai Vidhan Sabha Kendra gi polling station ani Khetrigau Vidhan Sabha Kendra gi polling station mari Thongjo Vidhan Sabha Kendra gi polling station ama Uripok Vidhan Sabha Kendra gi polling station ahum amasung Konthaujam Vidhan Sabha Kendra gi polling station amani Hiramasagi matangda Raijagi CEO office ki joint CEO Ramananda Nongmai Kapamna asumna hai Polling station Taraga Mathoida Pangtok Sakiba Kogi Poll Adu Madu Null and Vote Hana declare Tawiraba Matungda April Gitan Kungani Toy Hariba Kogi Polling station Taramatoi Sigi Repoll Masi Tawudabani Hadana Koda direction Mabiri Repoll Tawudabagi Maramsi Maruina Kogi boot capturing Tokiba Aduga EVM Tugaiba Yawna Chimbasing Asina Maram Orakanda Kogi returning officer na scrutiny Tawraba Matungda Kogi Repoll Gate Committee Nasi Election Commission of India da Thavani Aduga Election Commission of India na hariba report tawbagi ayaba si bibirapani report tawnana bagdamakta khogi site dagi polling officials sing mathok tawdoriba mayam sing si identify to loijare aduga ngasi mak khogi polling station sing asida dispersal tawnana bagi sem sabadu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯅꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 19ꯗ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 994 ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ 4ꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯝ ꯕꯖꯥꯔꯗ NPF ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯀꯦ ꯇꯤꯃꯣꯊꯤꯁ ꯖꯤꯃꯤꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯩꯐꯤꯌꯨ ꯔꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯄ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ TR ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯅ NPF ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯈꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ಶ್ರೀ ꯅꯩꯐꯤꯌꯨ ರಿಯೋꯅ ꯍꯥꯏ To bring NPF to Nagaland, to bring the brotherhood and to unite the Nagas. Nagas are divided. Even in India, the heartland of Nagas is Nagaland, Manipur, Arunachal and Assam. And when the statehood negotiation took place, you are aware 16-point agreement was signed. And one of the point is, the vision of our leaders was integration of Naga contiguous area, which was passed in the Nagaland Legislative Assembly for the 7th time. There also, without any opposition, unanimously resolved in support of integration. National Highway 38 Imphal Jiribam lamida mal puba gari sing sen belep badagi hauzik Imphal lom da sanglakadaba oil tanker amadi LPG yauna pot thanna yauraba truck sani humpugi mathakta Jiribam da panduna leiri panba yai lambi asida tha asigi tara tarukta khulai paiba singna nomi kapsilepadagi driver ani amadi gari kaya asok apan nangkhibani phibam asi lakpadagi lambi asida matik sana security amadi ROP pidrabadi steering pairaroi haina driver singna warep lokibani मसीना मरम ओइदुना जरीबामदा ड्राइवर सिंह पंदुना लेदी आकाशवाणी इम्फाल की पावगे सक्तम की दमक अखोगी जरीबाम पावमी गाथेम बिसोजित का अखनन उनबदा जरीबामदा पंदुना लेरिबा LPG पुबा ट्रक अमगी ड्राइवर थांगजम प्रेम कुमारना असुमना फुंगदोकली अखोइना पुसलगलिबा पोट असे कम्युनिटी खुदिंग द सिजनरी अदुबु लंबी असिदा पुसनबा यारोय हाइदना थिंबा पेरकपदगी ड्राइवर सिंह असोकपन याउनख्रे दे गाड़ी कया अमांगा ताथोख्रे मसीदा अखोइना हाइजनिंगलिबदी अखोइना मतम कयागी ममांगदगी तालगा लागलिबा मतिक चाबा सिक्योरिटी पीबियु अमदी अखोइ बे हिंगनबगीदमक्ता सपोर्ट तौबियु हाइजता ममांगदा पानख्रेबा सरकार अमदी हौजिक पालिबा सरकार सिना अखोइगी इमानसे ngahaki oina akhoi bu thiembagi mawong da tawraga akhoi se yamna phibam amada thambibase akhoi yam pendabadagi hauji akhoi gari starting thadorokpa kuire akhoi na talibadi mana ji khana biraga akhoi gi hanagi ithauda hanjan hanbiu amadum makha tana smoothly akhoi na lambi sida gari sitpa matamda akaiba ayetpa pidnaba sakana jo athubada action lokhatpiu उखरुल जिला दा ममांग थागी तरमापंदा अंगांग सिंगदा लाइकोपना नाबा मिजल्स की केस अमा थेंगनरपदगी जिला अदुदा मखाताना लेना आसी संतोरक्तनबा अकनबा सेक्सुअल थौरांग लखोटपा हौख्रे सिंगनबा केस सिंगी सैंपल गुवाहाटी दा थाख्रे जिला अदुदा लखोलिबा थौरांग सिंगी मतंगदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुगा लेबा पोपो नुमिता अखनन उनबदा जिला अदुगी डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर पंजा लुइखमना हाई कालेन था चंगलकपगा नागनबा लाइना सिंग मरु ओइना अंगांग सिंगदा चेक्सिनिंगाई लाइना सिंगी मरक्ता मिजल्स लाइकोपसी यामना मरु ओइबा लाइना ओइ उखरुलदा मिजल्स लाइकोप हाइबा लाइना नाबा अंगांग अमा फंगरे मिजल्स की लाइना असिदा मसा साबा लोखुबा नातोन मही चेनबा मिकंगांगबा अदुगा नुमित हुमनी मरिनी गी मतुंगदा फुरी माइदा हौरगा अतै हक्चांग मफम सिंगदा संदोकपसिने अदुना अंगांग सिंगना स्कूल हलक लबा मतुंगदा करी चेक्सिन थौरांग लखोटकदगे हाइबदु स्कूल की प्रिंसिपल सिंगा मीटिंग क्या पांगथोखरबा तुंगदा असोमगी इमा इपाना मचा सिंगबु असिगुंबा लायोन लेरदी युमदगी थोखलनु स्कूल का हालनु अदुगा ख्वाइदगी नकपा डॉक्टर अमदा चल्लगा लाइना दु यंगथोकपियो मिजल्सदगी ngakthokningai vaccines tikashi government hospitals amachung laina yengpham CHCPHC sub center sing loinamakta angang tha mapan phaba kanda amachung chahi ama tha mari phaba kanda free lemna kapiriye
ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯤꯀꯥꯁꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯂꯒ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯛꯆꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ 2019ꯗꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 909 ꯁꯨꯕ ꯔꯦꯡꯛ ꯐꯪꯂꯛꯂꯕꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯗꯤꯄꯤꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯤ ꯆꯅꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ 2019ꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯗꯤꯄꯤ ꯆꯅꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ 2019ꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ IPS ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯔꯚꯤꯁ IAS ꯐꯪꯂꯛꯂꯕꯤ ꯗꯤꯄꯤ ꯆꯅꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ꯫ You should never give up on your goals, number one. Second would be talk to them. If you are not able to convince them fully, find a common ground, like compromise. Like the way my father said, that we compromised on the fact that till I am 18, I will do what they want me to do, because naturally I was a child and I was their kid. After I turned 18, and we talked this out actually, he said, you do whatever you want to do because you are an adult and you will be liable for your decisions. So talk it out like that okay, if you want me to do something, 2 years I'll do it, but the 3rd year I will do my thing. So never give up on your goals, but try to convince your parents. If convincing doesn't work, compromise, but never completely leave your goal. आकाशवाणी इम्फाल की पाव की सक्तमदा बिष्णुपुर जिला की लोकसभा मिखल की मतंगदा इखोई बिष्णुपुर पावमी RK मणिपुर सनाना पीबा पावदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ना होकिबा मार्च की तरादा लेपाक्सी की ओइना तरा निपाल सुब लोकसभा मिखल की अहालबा तंकक की ओइना मिखल पांथोकपदा इनर मणिपुर लोकसभा कंस्टिट्युएंसी यावरकपदा जिला सिगी केंद्र तरुक सु यावरदुना होकिबा तांग 18दा मिखल पांथोकी मोइरांग केंद्र की थनापोक्पी अमदी मोइरांग की मफम अमदा इरांग खरा लेरबसु मपुंग मिखल शांति ओइना पांथोकी मौसागुम मिखल की दमक लांगबा फिराल सिंकटपा पोस्टर कैंपेन मीटिंग रैली कैंपेन अमदी सक्सा हिजान सिंगबा श्यांग यामन नेमकी नागरिक सिंगना मागी अपांबा मिरेप्ता निंखा तमना वोट पीदुना मिखल पांथोकी मपुंगदा भारतीय जनता पार्टी की मिरेप श्री थौनाउजम बसंत कुमार सिंह जिला सिगी नंबोल केंद्र की उलौदगिनी पांथोखिबा लोकसभा केंद्र सिदा मिरेप तरुक की मनुंगदा महाक मथंत जिला सिदगी ओइकी सेक्टर मजिस्ट्रेट कुनिपाल थमदुना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस द यामकन फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइनबो होनकिबगी ममी उकी मिखल सिगी मतंग दे एब्सेंटी वोटर हाइबदी इलेक्शन ऑफिशियल सिना मयुम द सत्तुना वोट थादन खरबा बोप्तर अमन असुमना फोंदोकली हनक ECI की प्रोग्राम से यामना फजगरे आइसे हिंदीकेट तो यूमदा लागा बेलोट पीरगा वो थादले बसे मसी अनोबो सरकार से की फजरबा पॉलिसी अमनी हनक की मिखल सिदा सरुक यारिबा सही तरा निपाल सुरबा अहाल बोइना बोट थादरीबा अमगी ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯐꯪꯂꯦ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ꯫ ꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ꯫ हंदकी 19 सुब लोकसभा मिखलदा मसागी डेमोक्रेटिक राइट ओइना सरुक याखिबा मिसक अमा अखोई मैतै सिंह असिना थोकलगा अखोई मिहुत खनबा अमदे पॉलिटिक्स का मरी लेनना सत्पा असि यानिंगदे हायदना इमा इचा पुनमंगना लाउनदना पेंदबदगी लेरकपनी अदुबु ngasi प्रजा सिंह असिना ज्ञान तानादुना अखोईगी इसा इसागी वोटिंग राइट मांगहनबा यादे अखोईगी अपाम्बा मिहुत अफबमा खनबसे इसा इसाना खनगदबनी हायना प्रजा सेक्शन कयाना थोकपीरक्तुना थादजग्रे असुमना हंदकी लोकसभा इलेक्शन
मपुंग शांति ओइना बोट थादकी आकाशवाणी इम्फाल की पाउगी सक्तम की दमक आरके मणिपुर सना मतंग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुन पुथोकपा चयोल की पाउ की सक्तम लोइजरे अईबा अमसुंग खोमजिनबा थोकसोम जोगेंद्रजीत लिजखिबा माइबम द्विजामणि।